Mema obi bia akwaba ediba attention TV so mbakasa na natili aka file the yete mo nka ache mote nka ache nya technical issue kakwa nti ene my free in front for just 1 week ya na monte yenka ne yasanso aba ebi mpamsho subscribe to the channel from na mo share videos na cross all the social media platform ne so enfa MIA attention TV mo din ye Queen Fast Foundation Queen number no ena dash Queen lesson ene na me gbawura ensense mane ne nam ne na ma attention TV de abeto ye pono so abeka yensa ne se GHS for first ni e friend GHS say the junior high na omode aba omudi eso no omo results aba abonten nsem bi abeto ye na so ne se akwala ba ko ne results bi 2 exams no ye nim se bi exams people no man 2 de ne otro we kaka na abetro we kaka de na ye nim se sa na ene WAEC for afu we de omo ye na ba ye ne double we onam 14 na ba ko so we nam 30 something 34 to enti ye bisa ese denti na wo se eba ne santi many odi for back to back wa men ko amintimi enka ensem na ye wie so a the same akwala no ne papa twempo na ne papa no sebi one ne da at the age of 10 years ama say akwala no 16 years enti wa fa kan 6 years a papa ne akwala no eda enti many odi for back to back and it is enso yo hwe ya nya wie na ye disaster ne so ebeto amoso e di amamo nti ye results no e di review ni abo ne producer say ye nya ni nyina emum baako nti ye ni nyina abom baako odifo yes apom ti se na me adum ye se producer ne pepe me se producer se ye tia na yase odifo asamu e ni abadi me ko na natili aka fire lady me ko amintment na attention TV so enka ndi se wa na menya na waba na waba fire ama me we da say we chi akweda we chi abia we na retire we chi attention TV fans na ye nda o masene ni mapa ne odo awo de do attention TV na ye do bibia ase tell me that say em say akwala na wo kana sem e so sad say akwala ba ko chobisi na bi kura timi fifi o bi kura timi sabe o ja wonan bi kura no nyem no rekotwere as we tima go through all this process na nyame adom we tima afremo I think say yema respect bi ema akwala no se ne kra I accepted na WAEC for no omo hwe omunyuma bi na omo hu se djuma no mudi no enye djuma ketwa eye djuma so nche bi a mistake bi na aba ba bi na double printing aba se nkwala no ba ko a say 9 say 14 no and ba ko yet something na when the original one ni nyina so was on the system am printing it out yes and the did was the picture we nyina so enti say a mistake but mess show say omo hwe mu nyuma ni yi na akwara na nya school nya sana je wa nya school enti police ni a okotua sika no wa ya de police ni no ye anti Mary CID Mary ordinary school ordinary school akotua ka nti sa akwara na nya school ordinary private school akotua school fees akwara na start school na ni American say ye be saban abade wa ye ni dio na kufu ado ya de me ba ko SS me set ne konra ade bi akwara ni ye to bi akwara na ko yusu ade school ni je pe e praye omu akasha parazu ene Desta. That's the only thing I did in school. But the rest of items in I akwara na use. Mattress on over that so bucket with you be on the supervision or the konuti. Into the na for the wayade. My mona baso. Na me bra free education na wo ho. Because utie ensem e koso wo abonte de mo ka free education wansem ene na no betimi ahwe ba ene mo to we ene mo parents wo okrampo na odifo enema na also October ne ba ne kra wan to afi na results na ba no nkola no betine fi I think so almost be 2 months the 2 months for the yesu say odifo ka bit ma to nyema no nti den na ye masa struggle ne ba no ne tie ne say ye ma me dodo na sabe aburu mo fa nche me ma ye papa ne ma me dodo na nko school so the values of education we don't have idea more and as obi kra po obi anya 65 years or this ka to mo onim bank because first bank no jabe to ho nti on for this can ko elo bi so a George ene nsa ene kuno nti onima de friend series enti na ame edu ba bi se a we see se akufo ado na o twa iti
but it's nyama wokoto obi kura fork and knife in aka items best account akwala be onim creamy but say okokusua san nyama ni na it will benefit you ma me no na wa hu say ampa me ba first born e wo SS2 second born after so oko until we need to value things are mind their mind and you be na ebenya this opportunity because the previous years na you just school fees no na you still buy the items so what I say until we should give an approach yema nyama bi wa yani so na enye fema dana fo na yenya dede no na dede ne de ever hwema wo ye den wo koso endra me so bi born ba so because of prospectus number I say akadesta ne fork knife ne akasha ne parazo ene prae no ma me so oni skenti on top be provision de otimi ato amane ba mama kwara ka say ena A4 sheet nti ene ne ade school de ne maka ene so ye de ko che oba na de okoya okoje prospectus uchi aka you're printing at the mount. It's similar like you are going to do what you are going to position the A4 sheet. Almost say you saw Makola. Abana Ebi, Waebi, and free education is working. It's working. And you have fun to say, Yaman, ye knew to book, and we are could be a Tonyama book. Until I hear this will bring. I don't see anything wrong about this. Now, who sang ourselves up and Papa, Sabajo, or Jum. I say akoya ni tita tane ni mbika kwesi ise je ni musu o say medwam only the some funsi de oyade na papa sabi sa oya igbeni won oya igbeni papa anganya so ske ye din tu akesi ne wo abansam CID Mary Bawe police station case ne wo nti ye ntimi kan bebre for skitting ye ntimi kan bebre me fa akwala ndi ntubia da akwala so I said no set up interview no na onka because papa timi e fa ne ba according to CID no say papa ne timi fa ne ba no from 10 years akwala ne mama ni bi na papa timi adwa akwala mu sa from 10 years to 16 years results yi ba ya okoka kire papa no wo so ofre na iden we this only no it is our papa wait asase so send power you wicked evil beast mind like this living in this earth for what only for what to back be ship soldier where you say kitchen you sentence life in prison what me no bother where you demon me so ere where you demon you beast enu kwase e man train pom watimi dia kwala sabi ya buru sabi na watimi dia kwala ya to 16 years enya ufa kwala na kocho resource kwala nya bi na sa wo ya so te gba we sipi he ya en sa odi akwala ni ko school wan yo wo sa kwala ni sa frɛ na oso frɛ na den akwala ni test na oso test me den but this on you because of obi selfish interest and entity wo what magic kakra ja papa nso nko mesra onabu kana Japan no ya papa alanchemate no ne ya president na kufu ado no nwa wo ka bia wo mu no me pacho mesra me de me na ma tuja no mu fa na ma no mu fa me akwara na de baba ha ama interview na akwara no papa no esi a sentence no life in prison because ye misa so oni ne ba da sabi aburu sabi anya do no akwara 10 years wait na se obi ba branch akọ university awie na so okohia ba we office wanya virgin se na wuti wo ya virgin odi for kamasi wo ya virgin kamasi thank you enti papa etimi awi akoda yi why we in left and right and left center right back to back which is imagination. Odi for back to back pay so be eno me pa mo chomo subscribing to the channel for me na mo share videos no across all the social media platforms so enta me kodi for back to back on me bisa ne sem eya e dey ene ma sa ene ma 19 sisi ekosisa ade ne se eye awari jaye ana sa ya kono bone ana se eye dia na eye libre ene me ma no ana papa no eya omoni e be odi for back to back but as well say ye kase bi ehun but awon mo man kwa say gate the mom yan to bi bewura me yesusu me papa no ada so dia kwala na ye rich was so ada say ana say
akonopo na oni self control but office on no awo ne ba na osan we no osan ne da sabi aburu sabi nyaado office abrochen ka papa sabi kwahye sei e mama ne kwa na trangana esi a sentence no life in prison na ko fa ko si prison bi wo nwira rodom ko guo omne e datare se bol mutna how so be ba how ade kono me baba was 17 years me first born nenti ma chiri me baba say if I don't have the mission to say be me pen who be the akoya dia me ni me ba ne koda according to Quran so say the papa e penloto o penloto wo papa wutie mi ono oba nata na Awurade hu mobo ni amika say me slap ban yote so say omfa attention TV nama no mo ma case wadofo case ni ye case no mo timi ma ya kire akwara no wo ho ni timi ko chese kwache papa no because at time maybe yesusu me nipa se mo je krofi akwara no ba no peparo de ko duro so a obedi ma oba akwara no life obi ba branch ko fa akwara so da na yem sisi no ai say papa kita se kan de ba wo no papa ni dimo we ode akwara ni yaduro okay odini yaduro anaku fa do me saw e dopsi anase waju sini na betime dopsi for waju panic me yes ajuma me pacho me telephone na manie si ya no kita case no so be jeli papa no o so ko so ba fom o be jeli papa no o be jeli 20 years and I love the impression and the atmosphere and everything how to jail me ka just say no for 20 years can 40 years ko kwa ne be man ka say so mu yini ntotwe mu aba wo kire bi no wasua nyansa sese ni me de me ka cheche fo ne ahwefo ne se a police fo bi say any him or country nim anya police fo bi gina kwan hwe police ni bia amade me me na to me ni serious hwe ade me ni me yiri fie fum ba ye du wa tili na police ni etimi aka kire me se afternoon oba osna me gina aye na oba na wai na say me de oba different ko fo no mo afem wa ti kenu I confused and me bisa police say oba na tika ni mu no o si there odi for back to back attention to me that CF chance afrona oba musuban say na me ya musuban say na me gala I know me na mo share videos na cross all the social media platform ne so enfa ema me ne mo odin yi pa me pa mo share video is very important ensem na egwom na odi for back to back ke be show say mmeko number 9 dash screen is ne number person e ba ofi ne be interview say wakosem e te say ne odi for back to back e kan e wa ha ne peke sa number no o person e ba ne e be ye interview so a peke number no o ye bojua adwuma na o person e be twa e de mo live coverage so a peke sa number no kito bia so ye de ye ti ne mementi mo pie se na natili yesika na ye de me ma tuni din say e down flat nti be bia be hu bia onya kan dan ma de so flat takra bi ene ye be joni abohu degru e de makra mo da se ne yesan be hye